Iniwan mo adya makita ti aldaw apimanaw ka numan pa'y biyag ko adayo ka lagip ni ayat tsak maisina kanayon kalata dito'y panunod si kalata ipitpitik to'y puso mangrugi na sumkar
puso kaput na palaos nga iliw. Nabayagan biyak ko di ka nakita, kas na unday apanawen ajak ng ngegan. Day tatimek mo tunggal agsapa. Wala kumabiyag ko nalaklaka nga umayak tapnon maarakok ka. Tabare maef-efan kuma iliw kuken ka nagkaiduma. Biyag ko uray adayu ka jakto pulo si waksi di kariken ka. At kaak ito'y agur uray ken ka. Ayat ko sublianam po kuma mangrugi na sumkar tuy puso kaput na palaos nga iliw. Nabayagan biyak ko di ka nakita, kas na unday apanawen ajak ng ngegan. Day tatimek mo tunggal agsapa mangrugi na sumkar tuy puso kaput na palaos nga iliw. Nabayagan biyak ko di ka nakita, kas na unday apanawen ajak ng ngegan. Day tatimek mo tunggal agsapa. Day tatimek mo tunggal agsapa. Itan ti oras ngayon nag-ipapanaw dita sidong mo anak kairwama tsak kumakayat adunteng kastoy agundaway di ka nagsangsangit agpakada ko nayat ko. Tsak kayat makita alumlumdaan ka ay ti papanaw ko lagip mo't balunek iti lugar apakana siksikan tulad da di ka nagsangsangit agpagada ko nayat ko. Basta agsingsing pet kanto no awanak ton ditas ibay mo sapay ko nga na ipaayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na.
makita alumlumda ang ka tay ti papano ko lagip mo palunek iti lugar papana siksikan tulad ta di ka nagsansangit at pagkada ko nayat ko kasandi ako at sing-sing pet kanto no awan at ton kita sibay mo sapay kuma na ipaayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na lipatan kan di kunak ngem saan tana irwama ayat anay sang-sangayan ayat akinalik kaguma na ipaay mo pudnua pakaragsakan urayawan ka laglagip ka dagiti ladawa minak makikita dagiti naruay nga inangaw ta tumrem lulwa tunggal mapanunot ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray payno impatayo ka pimanaw ka adi nagpakada magunas agmay-may sa kato'y puso urayawan ka malaglagip ka dagiti ladawa minak makikita dagiti naruay nga inangaw ta tumrem lulwa tunggal mapanunot ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray payno pimanaw ka adi nagpakada magunas man daytoy biyak ko agmay-may sa kato'y puso
Agmay-may sa katoy puso, magudas man daytoy biyag ko. Agmay-may sa katoy puso, al-aliya anak di napalabas, kaya't kung nasika ken malipatak, nupay sikap imo na aya, ken nagarik na iti kinadamsa, no amok la kuma o biyag ko. Sakbay anagdaton ka, tiyak kumapinaalilaw, balikas mo paspasig nga ubaw, ket awan na tungpal kadagiti karkarim, panawen itanem kan ken lagi, panawenen sugat ket agluni, awan paset mon puso ken nakem, baro nga ayan inakon sa pulen, nukas bilang agsublikan to kaniyak, di kan awaten awanen panagayat ko, di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti napalabas. No amok la kuma o biyag ko, sakbay anagdaton ka, tiyak kumapinaalilaw, balikas mo paspasig nga ubaw, ket awan na tungpal kadagiti karkarim, panawen itanem kan ken lagi, panawenen sugat ket agluni, awan paset mo puso ken nakem, baro nga ayan inakon sa pulen, nukas bilang agsublikan to kaniyak, di kan awaten awanen panagayat ko, di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas, panawen itanem kan ken lagi, panawenen sugat ket agluni, awan paset mon puso ken nakem, baro nga ayan inakon sa pulen, nukas bilang agsublikan to kaniyak, di kan awaten awanen panagayat ko,
di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas anawen itanim kan ken lagi. Basul ko kadi nulipaten kan kaunggan tuy puso. Basul ko kadi nuiwaksikan dito'y panunot ko. Jakon madaeran naipuris asae let ang barukong ko amang lemes kakaisuna nga ayat ko. Kubanenday di ayan anang balod nairuta kawar ni ayan kasman diag kupas diragsak ken nasamit abalikas namatiyak ken ka tanatalget tuy puso ken rikna ngem gayam ubaw di ayat mo di mapagtiyaran awan ser-serbina di ayat ngay nakin parik na ngay nak tinagibi titaleken namnama nagsulpo nagbunga dagiti nga arapaap ngayon ta minuli di karigen sa pata syakto tay pumusay nagipon tulaeng manggiyag di naglabas naikupina na kalmanta naputarakan ta kasarbis amang pasantak di nairurumen nga ayan. Nama akastoy itet mo apanusa iniyawat ko tuy ayan ngem paitin ka insupapa sanuwak pay itan imbatim tuy pusok ngagmaymaysa nga aglakan kinaulpit kinaranggas hawan ser-serbina di ayat ngay nakin parik na ngay nak tinagibi titaleken namnama nagsulbo nagbunga dagiti nga arapaat ngayon ta minuli di
sa pata, siyakto tay pumusay, lagip mon tulain, manghiyag kinaglabas, naikupina na kalmanta, naputara kanta, kasarbis amang pasantak, di nairurumen nga ayan. Di nairurumen nga ayan. Nairurumen nga ayan. Diyak maamin, pananglapay masarakan, kay napudno aragsak mo. Napudno nga ayat ko, awan sa bali ang nagik ko, daytoy puso nang namnamaan, akasta kamet kaniya, ngemiti ko da, lipliputan na. Pinamati na, asyak lae, di ka nakin. Ngem gayam ta, doa kami, apat-pat diyak maawat, nga daing nakagudwa, di ka pusong hemrik na. Inaninaw mo daytoy puso, ulbot kay ta, apanagayan, siksikan dito'y kaungga, gayam di ka, met mabukudan, repenge, maguraen ta, kainalinaw na, dua kami, ngayon ka ay ayatin. Asyak lae, di ka nakin. Ngem gayam ta, dua kami, apat-pat diyak
paguduam di tapusom Henrik na Inaninaw Muray di puso Ulbot dayta Apanagayat Siksika Laeng Dito'y kaungga Gayam di ka Met mabukutan Repenge Aguraen ka Kainalinaw na Dua kami Ngayon ka Ay ayaten Ngayon ka Ay ayaten Oras na asyak tayo madayo Isupli ko ayat abulot ko Repeng na laeng nga inak piruken Ay mabukuda kaniyak na ikete No pa'y nasaeng Ngemday to'y tirumbeng Amok adakes Tinta ar-aramideng Jak may turet pa'y Nga inak puyaen Panagluana Gapukan ayak laeng Jak maiptur Asa em tilak amek to Gapul na ken ayan Binulot ko Aklune nagbalinak anarok ko Nagpaadipen Di saan ko abukbuko Palubusan kan Tay sutay subleana Pusukin riknam Isut adaan karbengan Awan titengel ko Amang ikut ken ka Nutila to'y ayan Ngayon nakin arik na Jak maiptur Nasa em tilak amek to Gapulak ken ayan Binulot ko Aklune nagbalinak anarok ko Nagpaadipen Di saan ko abukbuko Saeng ngemday to'y tirumbeng Amok adakes tinta ar-aramid Jak may turet pa'y nga inak puyae Panagluana gapukan iyak lae
Aklune nagbalinak anaro ko, nagpaadipen di saan ko nga bukbukon. Jak maiptur no saan tilak amek to, gapulaken ayat a binulod ko. Aklune nagbalinak anaro ko, nagpaadipen di saan ko nga bukbukon. Minsan nga aldaw apan agkuy-kuyog ta, napnuanin kinaragsak ta, kas naawan patinggana pulos sadyang ninamnama, di pagsinaan ta luluwag di agpatingga, liday nagmarik na nutirabi maysa si kalaen panpanunute ano sa ikarigata, dito'y den na ururayen ka tanariga di agmay maysa aglalo no kailiw ka. Nariga no maminsan numangnam na maka iti napudno nga aya ubaw met gayam lupan panunute ragsak di agpatingga karin kari di kay nilala nunapud no day taayat nutirabi nagmay maysa si kalaen panpanunute ano sa ikarigata, dito'y den na ururayen ka tanarigan di agmay maysa aglalo no kailiw ka. Nagsaeman anusa si katigapuna ulo sadyang ninamnama ipagsinaan ka. No tirabi ngagmay maysa si kalaen panpanunute anusa ikarigata, dito'y den na ururayen ka tanarigan di agmay maysa aglalo no kailiw ka. Anusak tanarigan agsapul sa baling nga ayan.
diliday tinak sinagaba Jakam mo ayabiyag ko Nuan niya tibasul ko Alawagem ala Tin ka kinagura Idem day di aya Tuy puso agumaw gawawa Kaano at aliyawen Kaano ang subliamanen Di ayat ngayon talime Tuy puso agrag sa'kin Biyag ko maasing ka Sublianan na alam Idem day di ayan Kaligagong day tuy rikna Palawagem ala Tin ka kinagura Idem day di ayan Tuy puso agumaw gawawa Kaano at Kaano asubliamanen Di ayat ngayon talime Tuy puso agrag sa'kin Biyag ko maasik ka Sublianan na Idem day di ayan Kaligagom day tuy rikna Kaano at aliyawen Kaano asubliamanen Di ayan ngayon Tuy puso agrag sa'kin Magpan Day diliday napasarang Ragsak ti simukan Nga awan iti pumadpan
pabasulen no narak-rak ta ayat kelangin-langin tasikat na lawang anang baybay sa naglaam mo no wagtuok ka umanay ken kan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken ka kumusta oray no nasakit pilit nga awatek no panunutek nga sikat ay ayatek punpunuak nagkurkurangang kanayak tinepelak di gumurang jakin papas imbes ngay ay wenak saan ta inda danes na kasta kadi tinaput no nga agayan siya ipabasulen no narak-rak ta ayat kelangin-langin tasikat na lawang anang baybay sa naglaam mo no wagtuok ka umanay ken kan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta oray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sikati ay ayate punpunuak nagkurkuranga kaniyak tinepelak di gumura jakin pakat imbes ngay ay wenak santa inda danes na kasta kaditi na putno nga agayan kasano ngay patek ko tikasken ka martirak ta puso ayat mo jak marik na at patek ko jak marik na tadungong kasano jak guten panagtuok ko pinunpunuak nagkurkurangam kaniyak tinepelak di gumura jak pakat imbes ngay ay wenak santa inda danes na kasta kaditi na putno nga agayan kasta kaditi na putno nga agayan kasta kaditi na putno nga agayan naglabas dagidi apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jak man may waksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa
nagulib ka, naranggas ken naulpit ka, manangalilaw, manangirurumen, ken manangikulbo. Iliken ka ngayong aksi, iti lagip ko, tadikan amay kari, iti pagmatek ko, narikan iti manglipa, sa iti naglabas, dagidi apanaging bubulse, aging ga ngayon ka nang lipat, jak man mayuaksi, latingit dito'y rikna, ay nagriga, iti agbyang ngagmaymaysa, narikat iti manglipat, sa iti naglabas, dagidi apanaging bubulse, aging ga ngayon ka nang lipat, jak man mayuaksi, ladingit dito'y rikna, ay nagriga, iti agbyang ngagmaymaysa, ay nagriga, iti agbyang ngagmaymaysa. Magain na lukmanan mabaling alipatan ka, ngento'y puso si kalang iikis na, duwa mong lakman sakit ken ut na, ngem mateko ken katan tulata, ket iturak amin, uray ti puso madan ken kuana, ket sapay kuman naragsak kan tulata. Tunggal makita ka, naragsak makipagpatang ken
ket siya kay di makaigna. Lupumalan mabalin alipaten kan ngentoy puso si kalang ikis na. No ambung lakma sakit ken ut na. Pamatay ko ken katan tulata ken iturak amin uray ti puso at kan ken kuana ket sabay kuma naragsakan tulata. Ket sabay kuma naragsakan tulata ket sabay kuma naragsakay tun adua. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.
nagsangi ta inted ko amin ken ka ayat napnuan samit an-ano sakti sakit rik nakaglat ladingit na ilawlawan tuy pusok ta sikati pinili aniya kadit nagbasula tapi nanawan na umbaw dagita karim kaniyak pinangnamnaman na aniyak kaditi aramidek gandat ko na si kantay lipatek at dakamit lata dito'y lagi kukit tagtagainip aniyak kaditi at dakin ka iti sa bali at tsak makita tasikalaing nakarik na kiti napudlong nga ayan. Awanin day di dati na barang nga ayan sa balikaitan ayat jak na mariknan itan nagbaliwen ti panuwen imbatinak nga agmay sa na awan nira paapta aniya kadit nagbasula pinanawan na umbaw dagita karim kaniya pinangnamnaman na aniya kaditi aramidek gandat ko na si kantay lipatek at dakamit lata dito'y lagi kentag tagainip aniya kaditi at daken ka iti sa bali at jak makita tasikalaing nakarik na kiti napudlong nga ayan. Aniyak kaditi aramidek gandat ko na si kantay lipatek at dakamit lata dito'y lagi kukit tagtagainip aniyak kaditi at daken ka iti sa bali at jak makita tasikalaing nakarik na kiti napudlong nga ayan napudlong nga ayan. Biyak ko agsisingpet ka umatayo at dita den nga